na to kwa kira magotis. My friend, one ya de ndo bade ndo ko ku securitization of roads. Securitization of roads zero cha bunge. Securitization of roads ko ruga rezo muwaziri. Umuwaziri nako konye atakumaiti. Umuwaziri nako konye utakie tio bisia. And most of these people I'll tell you today abana ibagusi. Ntori ko yenda korora muwaziri ondete yorinacha. Ayota yetuti kale bungari oli chicken wi. Ngimotar ko mzeramu. Nene tikangote bungeri nengi last time now that. Bungeri yengi ya engi birugo bwate byagari abantu indagira babwate engi. If you don't love your people, or them nyakundi, kama tuanje tia abantu bao, ugutigara bungari, orosi akabesa, orosi ndagera, ogenda sokwenda. For how long mwacha kumusekera muntu ko bwaye? At the expense ya community. Injena ateba iganya kundi. Tiga mukolere abantu bandi batuchache no tegasi, na banchorete, nimbanchete, bangete kirogo. Inere responsibility mbwate. The other responsibility mbwate inchinu mogachibwe kiama kia UDA nkolere UDA ane gasi no morayo no kuruku William Ruto gasi ebibinde tigantikere bali baranya inche na atemire mosi inche no osoro orange irieme kutano tuarange irieme kutano lakini immediately mwa kolere mekutane abuna bwa abantu abatangani okuwa kamagete abantu abatangani okuwa kamagete umuntu muno soro ramiru igo ramiru na muntu tayongo tebirero wancheta bagusi uno muntu kurukoso. I will tell you today. Umuntu tayo kurwanira gusi uno so. If there is one person today ngo tebi nyakundi, tell us more. Anytime there is something yomugusi. I remember ndo abate ngende kia ipoa. Umuntu naro kuruku someone mika someone ocheretu na a commissioner epo osura ngake zangante y'umuntu nara okurukumika timu maiti ninchu togende oso muntu kuruku Felix inchenkaboka tokagenda baka so Felix bataita kobeko mogere tokatebi Felix na intu nabagusi tokonyo muntu ito tokakonyo muntu ito timu maiti na chito kumanya lidiago cho lidienga seti ya soke umuntu nara okuruku nganora na tempo na maide nora na temu ngata biosoro ki mungana nara kurukunora na temu gaki. She's the acting CEO ya Kenya KDC, Kenya Development Corporation. It's a very big institution. Ngamote gaki ndo komo kon osoro ambwati to koboko tokagena nere mbakasi na mbeyemo. And I am telling you baka osoro kama chikora mana na mbeyemo isingi nchumo school. She's the CEO of KDC Rwanda. Because maybe you pushed your own interests. Not what interest do I have a institution what am I maybe no muntu seno. No ya muntu nyamira. No nyoyo mika no muntu nyamira. Let me ask you. What brenga asaba bunga la simo bintu binembiru tari bunga. So assuming it get across police post, police station. And you never do cross. 210 members of parliament, 290 members of parliament,